Jauh-jauh tu saka jam-jaman nama katina na sulivat. Saka tu suaka jam-jaman orta supui na kai no atsamas imazai to pitirua sangasan. Imazai to dusa kayan imazai to tapuru katu itakaran paju tapuru katu pitu akaran. 彼得前书2章11节到17节。Sini kiliwak markaku vecek. Maru te'alamun I kacauan. Mavira-vira tua sisarapai. Papupi surakan tanumun. Mayangata semumaban nazwa maru ki-eci-eci anga tuata vavak. Salingan ta na kuya-kuya nuata kinatsawa-tsawan. Ula na paseut anu sikudan I ayaw tua malian nu caw-cawan. No maya tua zwa nuka seman na kuya-kuya tia maju penulat tia numun tusu. No pacung tua nangwa anu sikudan no sipantiza nanga mumal nuata marerain. Ki papurigu anga tua cemas tia maju. Timun. Anak Yesus wanga tua ta marerain. Ki paraingu tua ro padawalawak ta ala-alan. Mawan nazwa tala wawawan皇帝. Kata zwa marka namasan sasusuan sinkaulan noa 皇帝 to uri patavung tua nakuya-kuya to uri pakarwa tua nangwangwa ayatua kinmeneman noa cemas uri paka tua nangwa anu sikudan paka detep tua zwa marka manguru caw-caw ru aivu tua nekanu patarwan. No masuk ada yang mon lakwa masuk ada yang item maya aya sanu sepasario. Kisan sa sekolanu to cemas. Paalayu tua timai manga. Kiliwaku tua na masaro anga maka ta vetek. Karukutu tua cemas. Paalayu tua 皇帝 aicu kai noa cemas. Satu cuaka jam-jaman ni pupatarwan 戒掉恶习吧呀。Sorapu aza nakuya-kuya anu sikudan. Sorapu aza nakuya-kuya sikudan na呀。彼得劝告他所爱的信徒说，不要放纵肉体的情欲，这种情欲老在跟灵魂征战。彼得前书2章11节。从亚当夏娃犯罪以来，世人都陷在肉体的情欲中。加拉太书5章19节21节提到，人本性的欲望是显而易见的，它表现在淫乱、未行、邪荡、偶像崇拜、巫术、仇恨、争斗、记恨、恼怒、好争、分派、结党和其他类似的事。彼得并警告做这种事的人一定不能成为上帝国的子民。情欲老是在跟灵魂征战，首先发生在心思意念上。耶稣曾说，我告诉你们，看见妇女而生邪念的，已在心里玷污她了。马太福音5章28节。因此彼得劝勉信徒要知道自己在世上是寄居的，是旅客，不要为了短暂的罪中之乐而失去国度永恒的荣耀。不要放纵或以为境界。人若想戒断毒瘾、性瘾、酒瘾或山西瘾，要先有决心。除了求助专业的帮助，也需要同伴的支持。
戒断过程中，除了要远离诱惑的环境，也要忍耐。境界只是改变的起点，过程中是借着圣灵而成为圣洁的，为要顺服耶稣基督，并受他的血的洁净。终点是使你们在耶稣基督显现的日子得到称赞、光荣和尊贵。要境界肉体的情欲，需要靠圣灵的光照与上帝的话语，并非靠人的自省或完美主义的标准。但当圣灵光照，将使人接受基督宝血的洁净，顺服耶稣基督的教导，显而端正的品性，活出像他一样尊贵荣耀的生命。现在就出个点。Saka aichua salingan nuata kinacawan makelang rawa saya api tua mara pajumajumak na sema vaarai chua sikudan amanganga tua waalalai tua vavayabayan semuku putua samyamya maradap kisan ala kikarivuan amina kinumna tua patara timadu Keminamali kika rumalan tu mataytay madudu kirarain patara mapura-purau penaramu rangki katwa uri namaya tua zua kuno kipaporingaw namaya tuaku sini pakipaporingaw Katay sangas ay chua maya tutsu-tutsua tsau-tsau inyanga karo uri gemaungka otoa mangoan itoa pinalavakan noa tsmas. Saka ay chui mazay toa matay din tayaw ti Yesu na ivo ang atoy chua kai. Lakwa kuno ay ivo au alay ati mga no patsung toa vavayan sa kinumnum toa menganga nama sang kidaang api warung ayakan aya at semasa pa samarau. Sika titin na kwenwi katina kemelang toy caca kini kacawan. At semas warung tianutin sin kirang toa warung nuata kama semas sano pilii sano pakai Sumali no vavak ni maju tua uri masamparavas tuanu sikiparengan te Yesu Kristo sano singki tua jamu ni maju ula pata penaramu azwa sini pakizang tanumun anda pakisomali ya pas ling katwa sudivatan ayaya pas semarau cema tanutim sika mengat takinumun tua zwa na kuya tayaw ayato atijen paramu ay chocha kini katsawan mamo kata alatin imazay ikatsawan saka na kuya masijwa to ata sepasalivan tayaw to ata salingan imazay to ata kinatsawan sa mauli panga azwa pinajire no ata kama mangwaan tayaw saka tijen na mapulat na kwenwi katina kipapauringaw. At semas takalawalawa tanutin auri nama katina na kinunum mitayaw saka aichwa sipa samarau 不要放纵haya aichwa titin ijanu kemantin tuan duku aichwa menganga aichwa ta temekereta wawa paramu tayaw aichua inyangka tina pulingau-lingau aki mavane chua sochi aki mavane chua ta sikituturu tayaw paramu tina rawa cha chukau tai chua anan manmanga山西产品tayaw saka 我们要有决心kipaparang tua semas saka nama kay tinana malungwa tayaw tua mana sini papuravan no sema tanutin saka pakisamula sema tanutin to
pai ai chu uri skilinga o toa nu saruan toa cemas anamaya toa ki maka para ka ki kilingaban lemama toa sapui au anu saruan ta paravat sanan toa ki saka cara kilingaban tuanu shika na masamparavat setuanu shika marigu tuanu shika mapaalayang no madalung na zwa uri shika mapatsunan ni Yesu Kristo wa adaw ayaya pasamarao tianutin latinana kemelang latina kemelang tua mana kiliwa kenua cema kime ka pasaru saru tara pasaru tina mapolat lakwa aichua si pasamarao tu soka jaman-jaman latia sorapin aichua ta nakuya asikudan tiayau aichua kusini pasamarawana nga itara tua mana ta pasaru-saru tiayau latinana kiumar tu aichua ta pasaru-saru latinana kipaparang tua cema saka nama kaya tinana talaidut tamangwa tamalungwa saka nama kaya nama parain maka parain tua warung nua cema sa ekana pasamara wa popopi sura tianuti nama polat ati sunatiakem saka tuchu asi pakinimnum tianuti 求圣灵光照自己，是否有加拉太书5章19到21节所提到的情欲问题？有决心转离这些吗？有什么可行的步骤？能否在心中勾勒出盼望？境界这些情欲以后，生活会如何更加美好？现在都说个zaman-zaman arutagi galui na kinumnam latina na gamalo kinumnam ay kana pasamarao sa kakainuli。主啊，求你帮助我遵循你的话语，让我勇于面对心中的黑暗，不再羞愧躲藏，并求你赐我属灵导师和同伴，引导我走正直的道路。奉主耶稣的名求，阿门。Mali-mali tu so kadam-daman na makatina misra selang sumupu kilaroy to kai no cemas masarokan tara kemelangatin to mana sini pada jekat sini turu tu so kadam-daman latina na kemelang aki pasusu to mana warung no cemas ay kana pasamala usaka mali-mali latina na suliva tu so ata kini adavan大家平安。